Kabinet Patrijarha Srpskog, 1. decembar 2021. godine u Beogradu. Poštovana gospođo Miljković, čast nam je obavestiti vas da je u kabinet njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija stigao vaš dopis od 30. novembra 2021. godine u kome molite za savete i pomoć oko vaših ruku dela, radova kao ideja koje imate u mislima. Istinski se radujemo i izuzetno podržavamo vašu iskrenu volju i želju da se na jedinstven način posvetite crkvi, pametno iskoristite dar koji vam je dat od Boga i tako lično doprinesete duhovnom i kulturološkom napretku i osavremenjivanju crkvenog života, a opet ne udaljavajući se od dugogodišnje tradicije. Želimo vam svaki blagoslov Božiji u vašem dosadašnjem i budućem radu.